¿Qué tal? Buenas, mister Florencio Ordóñez, en directo para Ser Más Sevilla. Con un triunfo muy importante, con holgura además. Es verdad que además sin que le hayan creado muchas ocasiones al Betis en el día de hoy, con rotaciones que ha hecho, es decir, jugadores importantes dosificados para el domingo, ha salido todo a pedir de boca, ¿no? Buenas noches. Sí, creo que fueron 3 puntos muy importantes. Primero, que hayamos dejado escapar 2 puntos en casa ante un difícil rival que era el Nottingham, pero necesitábamos sumar de visita. Y yo creo que el mérito del equipo ha sido justamente la concentración defensiva que tuvo desde el primer minuto, tanto en el partido de hoy como el que tuvimos con Osasuna el domingo. Estando sólido atrás, el equipo tiene más tranquilidad para buscar la portería contraria que lo que normalmente hacemos. El gol de Gio abrió un poco el partido. Mantuvimos la intensidad y después al comienzo del segundo pudimos marcar el tanto que nos dio un poco más de tranquilidad, pero era un rival difícil que ya habíamos venido a jugar acá hace un par de años, habíamos ganado 1-0, un partido muy estrecho y un equipo que normalmente es ofensivo, por eso que teníamos que estar tan concentrados en la parte defensiva, que fue lo que hicimos bien. Добър вечер. Въпросът беше много важна победа, особено в момент, в който вие направихте някакви ротации в състава. За нас бяха изключително важни спечелването на 3 точки, особено след равенството с Нотингам. Показахме доста силна игра в отбрана. Първият гол отвори двубоя. Играхме също много силен домакин и вече след второто положение вече играхме доста много по-свободно и успяхме да реализираме идеите, с които бяхме дошли в България. Съперникът ни наистина беше показа доста офанзивен хубаво. Знаехме за тях, играли сме с преди години също срещу тях, така че знаехме тяхните силни страни. Sí, buenas, Manuel, Pepe Díaz de Mundo de Ti. Podríamos decir que todo el equipo ha hecho un trabajo muy serio, muy ordenado en defensa, como usted ha destacado, pero que el partido lo ha decidido un poco la genialidad de Lo Celso, ¿no? Bueno, sí, era un partido estrecho, yo lo había dicho antes, habíamos venido a jugar aquí hace 2 o 3 años atrás y ganamos 1-0 con un muy buen gol de Nabil Fekir, un equipo grande que sale a buscar siempre los partidos, por eso es que era muy importante estar defensivamente muy concentrados, porque al final en alguna ocasión nos íbamos a crear, no se crearon mucho, pero tuvimos muy buen gol de Gio, después al principio del segundo tiempo aseguramos el marcador con otra buena jugada. Tuvimos también por ahí un tiro en los postes. Creo que el equipo fue sólido defensivamente y esa solidez defensiva nos permite trabajar la parte ofensiva con más tranquilidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La traducción, sí, perdona. За нас беше много важен, пак повтарям, този двубой. Показахме сила в защита. Въпросът беше също свързан и с много добрата игра и включване на Ло Селсо. Да, така беше. Важното че бяхме много съсредоточени в това, което вършихме в защита. Постигнахме 1-0. След това имахме и положение, греда, втори гол и това ни даде вече достатъчно голямо спокойствие, за да завършим двубоя. Също един съперник, срещу който сме играли преди години и знаем много добре неговата сила. Тогава спечелихме много трудно с 1-0. Сега беше общо взето началните минути по същия начин се развиваха нещата, но ние бяхме много съсредоточени в защита. Ahora sí. Hola, muy buenas noches. Soy Javier Franco de Canal Sur Televisión. ¿Ha extrañado al equipo jugar sin afición, señor Pellegrini, sin jugar sin ese aliento de la afición bética? Bueno, es extraño, por supuesto, a pesar de que siempre que vamos a Europa hay una cantidad de gente importante que nos acompaña. Hoy día, pues ya sabemos por los motivos disciplinarios no se pudo tener nuestro público detrás, pero bueno, igual el triunfo se lo dedicamos a ellos porque seguro que había mucho más televisores prendidos allá en Sevilla viendo el partido. Sí. Как видяхте двубоя, особено без публика, която да ви подкрепя? Наистина беше много странно за нас, по една или по друга причина, особено дисциплинарната решения ни лишиха от публика. Знаете в Европа колко сме добре подкрепени, но със сигурност доста хиляди, да не кажа милиони, са били пред телевизорите и са наблюдавали срещата и са ни подкрепили. Тази победа е именно за тях. Sí, Manuel, buenas noches. Juan Bustos para Betis Televisión. Lo ha dicho usted antes, pero creo que parte del éxito del partido es fraguar la victoria desde la defensa. Otra vez la portería cero. Son 2 partidos con portería cero y además que ha habido problemas por las cartulinas que han visto los laterales nada más comenzar, ¿no? Y se han mantenido bien y la portería cero
hace que el equipo crezca mucho en ataque. Bueno, sin lugar a dudas que eso es importante, que partir jugando, conceder un gol tonto y que después uno juega siempre un poco más acelerado de lo que debe. Creo que en ese aspecto el partido de hoy y el partido del domingo fue muy similar en ese aspecto, siempre buscando la portería contraria, pero manteniendo la rigidez defensiva que se necesita para hacerlo. Yo le sumaría también a eso, bueno, el compromiso que tiene el plantel. Hicimos hoy día 7 o 8 cambios en relación a lo que se venía jugando y el equipo más o menos respondió dentro de la misma línea. Успехите го изградихте с доста солидна игра в защита. Това ви позволи да играете нападателно. Да, така е. Търсихме своите положения с няколко души в защита, които добре изнасяха топката. Така както играхме по подобен начин, играхме и при последната спечелена победа в Испанското първенство. Направихме 7-8 промени в състава и тези играчи доказаха, че могат да спазват тактическата дисциплина, за която бяхме говорили. Гордан Вълчевски с портал БГ. Господин Пелегрини, кой отбор на Лудогорец ви затрудни повече? Този от преди 3 години или този днес? Bueno, creo que fueron dos partidos bastante similares, con dos equipos que juegan ofensivamente. El primer partido hace un par de años lo ganamos con un muy buen gol de Nabil Fekir. Hoy día les costó quizás más a ellos llegar a la portería nuestra, pero han sido dos partidos equilibrados. Мачовете са различни, но и в двата двубоя изпитахме така доста трудности. Видя се и първия матч, който играхме срещу Лудогорец, го спечелихме трудно с гол на Фекир. Костваше ни, нали, както и в този двубой да постигнем успех. Sí, mister, una última pregunta por mi parte. Son 5 partidos los que llevamos después del parón FIFA último. Queda el partido del domingo frente al Español. No pierde el Betis. Gana partidos, gana además con cierta holgura. Va más el equipo, ¿no? ¿Lo va notando usted también? Bueno, los resultados lo van diciendo. Son las primeras fechas que estuvimos medio irregulares, que también faltaban integrantes del plantel, teníamos muchos lesionados. Hemos agarrado esta buena racha de resultados. Nos falta ahora el más importante, el día domingo con Español, que nos encumbraría un poco más en la tabla de clasificación de la liga. Ojalá podamos mantener esta misma línea. Y lo dije yo en la semana, está el equipo el plantel más equilibrado, como a poder hacer rotaciones y ser protagonista en ambas competiciones. 5 мача вашия отбор без загуба, това говори за растеж в виждането ви. Да, резултатите говорят сами за себе си. В началото тръгнахме с доста така, имахме различни проблеми с футболисти, с отсъстващи футболисти. И се надявам сега, преди да бъде направена паузата за националните отбори, да играем по същия начин с Испаньол и да вземем това, за което ще пътуваме в Барселона. Дано протечат така нещата, че да може да се поздравим с успех. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, buenas noches. Gracias.